بریا 13 سالان ev cihe hat bû destnîşankirin ji bo firokxana Duhokiya Nîvdewletî lê wekû desthilatdarên herêmê diyar kirî ku ji ber krîza darayî û hevrikiyên siyasî ev proje û çendîn projên dî hat bûne rawestandin. Hawlatiyên Duhokê bi giring zanin ku hebûna firokxanekê li Duhokê gelek zeror e û paş êxistina vî projeyî bandoreka berçav li rewşa hawlatiyan kiriye. ده أكيد بما باش بده يعني مش مجال هفيه منكو فروخانة الدوكي فاجتن يا ولي مثلا الحدودي وقت الزاخرة كم أكيد جالك من خبصايا يعني أجل دوكي بيت شترش عربي ليش شنو مثلا كنا عربي له أكيد الدوكي فاجن ده باشتر بيت بهاي بليتش بيجم ده جالك أرزان تربنشي يعني إيش حوله ورا خده أبي أظنم يعني وقتا قد 13 سال وی وقتی گویی اول 2 سالات چه بید 3 سالات چه بید یعنی اب چونه وی مطارجی ناحیه ده که بوجل خلکی باشه بوشی ده شوله تکرن یعنی المطاری مثلا که چند صد عامل چند فرمانبر دوید اوهمی بو خلک دو که باشه بو خلک دوری باشه. پارێزgerê Duhokê bo malperê fermiyê hikûmeta Herêma Kurdistana Iraqê diyar kiriye ku nexşekê nû ji bo firokxana Duhokê hatiye danan û nexşê kevin kar naînin û demê dest bi karbonê da dil ser nexşê taze bîtin. Her wesa di malperê fermiyê hikûmeta Herêma Kurdistana Iraqê da hatiye diyarkirin ku li ser roberê 1000 hektar û bi kojmê 12 milyon û 832,000 dolarên Emerîkî ev proje dihête cêvcêkirin. Di lêdwaneka fermî da taybet bû dengê Emerîka Wezîrê Guhastineva û Gehandinê wesa got ku ji ber nakokiyên siyasî û krîza darayî mawê çendîn sala çendîn proje hat bûne paşêxistin û rawestandin. Çarçovê vê çendê da فرۆکخانە Duhokiya Nîvdewletî bû. بەڵێ هەندێک بابەت دەربارەی شەمەندەفەر دەربارەی پرۆژەی طریق التەنمیا بە تایبەت دەربارەی ڕێڕەوی ئەم پرۆژەیە لە سنووری هەرێمی کوردستان هەندێک بابەتی دیکە پەیوەست بە فڕۆکەخانەکان هەندێک بابەتی دیکە پەیوەست بە گەیاندن و شەریکاتی مۆبایل و ئەنتەرنێت بەڵێ ڕکێڤیەکی هەیە. Parêzgeha Duhokê hevsunûr e digel Bakurê Sûriya û başûrê Tirkiya hatûçûyeka bazirganiya pês li vî bajarî heye. Lê heta nûke firokxanek li vî bajarî durust nebûye û ku pitir werara bazirganî û geştiyarî pêz bêxî. Kawa Emer dengê Emerîka Duhok.